abantu benshi babayeho batari connected kuri bo. Ibyabo babizi nka story ya famille, ariko ntibazi kubishira mu marangamutima yabo, ntibazi kubishira mu buryo babayeho, ntibazi kubishira mu buryo bashobora no kuba botunganya ibyabo, ntibazi no gushira kwisobanukirwa ngo bamenye n'ingene byoshobora kubafasha kwivumburamo impano batari bazi. Ubwo rero iki gitabo rero umuntu agisomye arabibonamo cyane rwose utabanje kwisobanukirwa. Iki gitabo rero nico gituma urugendo ruhishe, ariko rero wagize neza kuba wararuhishuye. Abantu rero nibaze kabisa bihishurire. Silvestre, ibi bintu rero ntitunabivuge ngo tureke kunabisobanurira abantu cyane rwose. Ibi ni bibazo abantu bagendanye ari benshi, n'amateka y'ibihugu byacu aranatuma dukenera kwisobanukirwa cyane rwose. Mubwira nk'umuntu bene nk'uyu, nshobora kubimujanamo atabona ko ari byo ndiko namujanamo, ariko ikintu ca mbere nama niko navuga ngo ubanze wisobanukirwe. No muri kapo dufata urugero, ikintu ca mbere hari igihe n'umuntu aza ukabona neza kumenga bigira bimugwe nabi, umujanye mu kintu cyo kubanza kwisobanukirwa, ariko ugasanga mu nyuma nico kintu ca mbere gushimira. Atundi yisobanukiwe, ndamenya impamvu usanga ndiko ndakora aya makosa, ndamenya impamvu ndiko nsanga ndiko ndashinja naka, ndamenya impamvu nsigara mbona abantu ko ndababona